Znači, kad smo već u našu kancelariju, imamo mogućnost da pogledamo poruku dobrodošlice našeg sponzora sa klikom na ovaj link. Gdje nam se on obraća i daje nam smjernice kako da počnemo sa radom. Ovo je moja poruka. Ovako izgleda. Sad je trenutak da pođemo i da odradimo Getting Started akcije. To su u stvari akcije koje trebamo popuniti da bismo završili našu kompletnu registraciju u Strong Future International i da odradimo deo zadatke koje su potrebne da bi bili ovi zadaci završeni Getting Started. Znači, prvo idemo na završavanje našeg profila. U kome treba da odgovorimo na par pitanja koje su bitna za kreiranje našeg profila u SFI. Da li ste bili nekad uključeni u biznis koji ste radili za sebe ranije? Odgovorimo sa da ili no. Da li imate fizičku prodavnicu ili restoran? Osim u SFI, pre toga da li ste nekad bili ili radili neki network marketing biznis? Odgovaramo sa da ili ne. Ako smo bili, treba da napišemo koliko godina. Da li radite drugi neki biznis osim SFI? I pita nas koji princip na marketing metode su bili, imamo ranije iskustvo. Da li imamo internet marketing, web sajtove i takve slične stvari? Da li smo koristili printane medije? Da li smo koristili direct mail, komunikaciju, warm marketing? Znači sve od ovih, da li smo koristili nekih od ovih? Ako smo nešto koristili izvan ovog lista, možemo ovdje označiti. Da li smo nekad bili u leadership poziciji, odnosno da li smo bili team lideri nekad? Koliko sata planiramo da koristimo nedeljno u SFI? Napisat ću nekih, recimo, 10 sati. To je čisto informativno, nema uticaj na naš dalji posao dalje. Koliko členova mesečno možemo da regrutujemo? Ja ću napisati skromnih 5, pošto se radi o početniku. Što nam je najviše potrebno da bismo uspjeli u SFI biznis? Ja sam označio obuku, trening. Koje od ovih je
od ove marketing metode planiramo da koristimo za izgradnju našeg SFI biznisa. Recimo, izaberemo par njih. I sad par pitanja o tome, recimo kako se osjećamo da počnemo konverzaciju sa strancem za SFI i za produkte koje prodajemo. Ja ću reći da se osjećam veoma spreman. Da li imamo mogućnost u naše mesto gde živimo da distribuiramo flajere za SFI i za SFI produkte? Koji je program za vas u SFI najvažniji? A ja ću da kliknem kreiranje mreža posrednika, što je ono što recimo najmanje bih radio, to je ovaj Piper Action program. Kasnije ćemo vam to objasniti. Ovo sve možete i kasnije dopuniti i prepraviti jednostavno. Imate par pitanja i o tome, o svom upline-u. Da li, koliko vremena ste komunicirali sa vašim sponzorom? Ja ostajem da nismo još komunicirali sa njim. Da li želite da ocenite vašeg sponzora, iako ovde postoji mogućnost, reći ću vam da prvih 30 dana u SFI nemate mogućnost da to odradite. Tako da, ovo je samo informativno. Osim sa sponzorom, da li ste komunicirali sa vašim upline-u? Ne, isto. Prerano da se zna. Ovde su već ciljeve koje želimo postići. Ipak ću ja ostaviti ovo prazno, ako mi dozvoli, pošto mislim da ne dozvoljava to da bude. Ovo sve možemo kasnije dopuniti. A sad dozvole koje mi dajemo, a to je da li želimo da naš sponzor zna malo više o nas, da komuniciramo sa njim, da li biste podelili profil sa njim. Kliknemo yes. Da li želimo da ko-sponzor dobije naše informacije? Da, to je pomoćni sponzor koji nam SFI dodeljuje. A isto tako naš upline, da li da vidi naš i da li da učestvujemo u ATVA member članstvo, to je u sklopu SFI, ograničeno je na 10
članova sa kojima možemo biti prijatelji. Kliknemo na yes i snimamo profil. A vidite, ovo su 4 još odgovora na koje moram odgovoriti. Mislim da su 23. Da. Što biste željeli da vaš sponzor zna za vas? No, što je naš najveći cilj? Napišemo team leader, mislim beše još koji 27. Koji su naši ciljevi za sljedeće godine, recimo koliko bismo zaradili za 6 mjeseci, $100, nakon 12 mjeseci 150, nakon 2 godine $300, nakon 5 godine $500 mjesečno. Da li planirate da ostane SFI kao rat, kao dopunski rat? Ja ću ostati da za sad. Vidim da li mi je i 29, da, obavezno polje. Što bi željeli da vozite? Ajde malo da budemo neskromni. Za što ću ja najviše potrošiti vreme? U marketing. Šta bih želio izgraditi? Biznis. I gdje bih želio da imam kuću? Pa već imam kuću, međutim, možda neskromno. U svakom slučaju, sve ovo je nešto što jednostavno bit će deo našeg profila koji uvijek možemo promijeniti. To su samo informativne stvari koje unosimo. A sad nam ostaje još, recimo, da unesemo pismo do našeg novog člana, PSA ili Personal Sponsored Affiliate. Kliknemo na njega i ovdje imamo pismo koje možemo poslati našem članu. Pošto smo početnici, postoji mogućnost da vidimo
primer kako bi napravili pismo za dobrodošlicu. Možemo ga za početak kopirati. Dodati ga. Snimimo. A ovo pismo uvijek možemo promijeniti. Ovo je samo da bismo odradili zadatak i da bismo dobili poene za njega. Vidite da ovaj zadatak već nije prisutan u mojoj Getting Started akcije listi. Da se registrujemo kao Add to a Member. To ćemo kasnije, pošto još nije odobrena slika. I dok nam se slika ne odobri, taj zadatak ne možemo odraditi, to ćemo odraditi sljedeći put. Pročitamo Getting Started detalje, tu možemo sve ovo čitati i kasnije. Jednostavno, da bismo dobili Versa poena, dovoljno je da kliknemo na ovaj znak V sa brojem poena koje nosi. Vraćamo se na homepage. Idemo na to do listu. I vidimo da i taj zadatak je završen. Idemo marketing centar. Ovdje isto možemo pregledati mogućnosti koje nam nudi SFI za reklamiranje. To su već gotove flyere, recimo banere. Imamo za Facebook cover foto, imamo car magnet, e-cards, splash imamo. Znači sve potrebne načine za reklamiranje našeg posla. Kliknemo na V, dobijemo naših 5 Versa poena. I opet to do listi. A sad, znači imamo mogućnost da slijedimo SFI na Twitteru, na TripleClicksu i da slijedimo aukcije na Twitteru. Pošto ne znam da li
i ima Twitter. Neću ove zadatke sada uraditi, to ćemo ostaviti za sljedeći webinar kada ću vam pokazati i princip kreiranja Twittera. Pročitamo About SFI. Tu nam je detaljno predstavljena naša kompanija. Ova otprilike ovako izgleda kancelarija gdje se nalazi naše sjedište. Ovo je naš predsjednik, osnovač, Gary Carson. Možete ovo pročitati. Kliknuti na V i dobiti versa poena koje su obećana. Vidite, ja se uvijek vraćam na to-do listi, međutim postoji i drugi princip, to je da pođemo na hotspot, vPledger. Tu se nalaze sve akcije koje radimo i sve akcije koje smo uradili i za koje smo dobili poene. Isto odavde možemo odraditi sve ove zadatke. Idemo da pogledamo kompenzacioni plan. Kompenzacioni plan u stvari predstavlja mogućnosti, načine zarade u SFI. Preporučujem da to pročitate, a kasnije sa sponzorom da odradite detalje, da vam objasni ako niste razumeli neke delove. Znači, mi sve ovo radimo osim SFI Pay per Action, to ću vam objasniti na nekom drugom webinaru kada budemo radili kompenzacioni plan. Jednostavno kliknemo na V i opet se vraćamo nazad. Idemo u naš ledger, VersaPoint ledger. Da pregledamo benefite koje nam se nudi. Tu nam su predstavljene naši statusi u radu, u napređenju. Znači, šta imamo od zarade, šta dobijamo od naših članova. Kliknemo na dugme ili idemo dalje u naš VersaPoint ledger da odradimo. Još što imamo ovdje? Pregledamo Diamond plan. U stvari, naš cilj, a to je da postignemo Diamond Team Leader. To je najviši status u našem poslu. Ovdje nam je objašnjeno kako se krećemo da bismo stigli do Diamond ranga. Jednostavno kliknemo na V, dobili smo i tih 5 versa poena. I otprilike smo završili
sve ono što se može napraviti od Getting Started akcije odmah na početku.